Papa
Alléluia. Ma kanvle oye nyamie ilie nyamiowa odumango ngwaflua nu. Alléluia. Ma nyamie isura len onie transatiti Jésus du maïnou. Si instre nyamie vleke yekla ye jasu pekun ye tiendenga ilika ule. Nyamie mami angloku bo inuti we yoma nsimi osunu mfa akunakpa na okaminu na fami manjaso onyunule na ji owa we ngbo ominu. Hallelujah. Oma yeni anstro nyamie Adonai wato kantik ngali kawle. Gloire à Jésus. Il faut cantique nous aurions à place en nous. Nyanye hiati soufale nyo faible bok miki sa Jésus sa sou ipa jale dans autre qui banclable bok miki sa Jésus sa sou. Ici, à Nangama, il y a un prix. Pour moi, il y a beau soin fouet. Il y a quelqu'un qui s'est au sens et sous Thomas, et ou la sous Boma. Et là, c'est anglais, mon famille, Jésus du Maïno. Afianti pas à Tiesi. Anye Natili, les mots que vous m'en Ngwan, Ngamoy Lei et à Thomas, Afake et Ngben. Et tiens pas quand vous l'avez mao Jésus du Maïno. Et là, c'est Jésus du Manou. Mien, à Tipa, au Cloulin, au Le Titi. En dengamoy, au Nuen, nan, et Zouin, Pantio. Tangé, envoie-moi sientio. Kanya et Jésus, yé, aouye nous. Il tient ma akprinsuke et boodou magnon. Nglemoun, et cloquet, et sourd.
ekloke enio emantan supa ekloke eti onuande ekloke sanu ninge ngamo oti eklole anze israka efasi onyu ikla ngamo yoin gremun nsreke o awen o soebo o ukahe bekla ngabe fa igiole bekla ngabe to dwe be kanwo bekla ngabe bondolo mfa bekla nglo sanu ma o awen o tingebe e sinya mie pli ikla ngamo iboduma mo iwon etiolie mo iwon etio mamu mo o awen o sieye nsreke ayo ma ebo ekuna efakan vulen e mao Jésus du maïnou nsreke o awen o tie o silenu o awen o tie o klolenu o awen o tie o sulenu na blenga wayimo blemo yimlimbe ma kan vulen o yolie titi pamien Jésus du manou amen. Ebondakpa e mama nyamie ebondakpa e nyamie aye ke sonye etra assez. Alléluia. E kwa igwa ase Jésus nous. O maka igwa ase kwa kunyeti ndenga o yalika ole. Ingwe na anangama iase. Afi otike ye bwesa yen talo yo. Ye oklemi ale kunlo. Ye ma nsitandan nko ale kunlo. Otimiye ye fue. Otimi fiawle soa. Otimi fiawle patrasu. Ye odemion. Osasa mi kenyine sa. Isi ye mfia. Ye ma mi vle nfuem be injimion. Hallelujah. Enyamien oti ye fiawle pa. Enyamien osasaye. Oma enyami so oni asena ofata. Isoti ngramu. Ka enya sa dana ka bonyamie oebe ofamaye. Ka efe janvier ikemba kikri. Mo faju anuma boti ke kasien. Nyamie osasaliye. Nyamie okatke ye nyine sa. Yema ekun ale kwenwe. Baku yema likake iwa ejuma besu baku yeba enyamie so yo sasaliyo. Isoti srakon awala nyamie nyase asi nyamie unye. Wakamasu baku nyamie okmuni su kwa fa février anglo wa fa mai andeke. Isoti yebona yemama nyamie so ebona nyamie so iyaye oni isakpa bo owesu. Alléluia. O mansoti amane susien pakun ala nyami sonyase asi iwuye ma ela nyami iyase eyo enyami idumaidan. Alléluia. Et voilà nyame ase kun nyame de kankle Jérémie fruan ke ma estreña mie ifama mvlenga bonwe yeo afiele ke mvle so ifondi itie ma ikusuma itra anjwe inu ibon kreke se ande yo anjwe inu sande kwa ba e yasa na ba nyame sule yele ke yatima tunga yatima nganie ngambo kwa sanga eola sanga nyame isakpan o mvlensu isoti ala nyamia se mvlevie donc asu besu ngwani mvlevie donc asu oti tutele umi sanga elia nyamie wakulima suke oyengwadiwa yo nyunglemu ma esi enyame so unye ma ela nyamia se
Ma asena, on est demandé d'ailleurs, on est moyolé, on est enyamien, bon gilie, mon felian, bien familier, Jésus demande moi isso. Amen. Nyamien vle, nglamu yamulike kun Jésus de maïnou. Ma enyamien, isakba, on yam 30 Jésus de maïnou. Nyamien okmulisuke, ande etrenyou, on m'a sa abali, stress na konke, adi aladje, adi akunjwe. Iwe wen, straka baba soit trop ma feuille. Bebla ici, bakun osike, o maïnya umye dole, o masa abali, manyame ya kunje o yo na pa Jésus du maïnou, isotiema a jaso, bakun anyama kaba o uneng, a elike, abo moikba, a famei, abo surale, a famei. Alléluia. Sien ebona efaye nyamie nike. Ebona nyamie nyaye. Nyamie ba maengwa. Mwache maengwa nu. Ebona ema nyamie. Ebona elike. Maiwa wesan oni 30 titi. Enya makabo besu esu. Yema esasu enya maso belike. Manyamie I andwen oni betralo. Begabo abloki be menu. Begabo tukpakia vieti amba klabama. Asamia vieti amba klabama. Kanga amuolo ma amu akunda otran anjanga boy su yensu sura le kumba nyami femme mamua o fe sura le so o femme mamu makan vle oni ajeile o nyami ne Jésus du manu mo iso ye kula egwa se Jésus nu o maka enia e afien nyami ma yemu e baba eni ye ma mi viembo beti ngumi be kumbe e afien o ma se classe yele alobo ason kabo yebe et cellule aura on le miel nyamie mambe janvier anglonou be diri du magnon o mabe we afien ebona ye nyamie ya be gwanti ebona e kabu nyamie be gwanti o ma keble wajule imame ble ke vie nyamie imama kikli bekunje besuba mangabo besuani ngabo bembe jinglu ke ema mangabo be ustronya men besen bokunje suma ema misom bebe alléluia oma etiende nganya meden kan krenye an mama anangama anto jo flefle kun an mama anangama an meme isufwe na wole fwem be anyanu Israel fwemu amu kun jo amu nyame boyili amu Masion fombo bajabe be famille nti iwe mambe siable be bobe flei mambe bo juru mambe bajabe onpa yebe mama ici inyamie hallelujah oma kenya mi den fa fikan lesa ngale osiyo makan le kun sanakon wa fanga ba onyamie fati ju isuye afayi onyamie iyayo oma blemu sronyamie san Alléluia. Amen. Asenae nyamie asenae eboti kwa nyamie asenae ya oyo nyamie asenae nyamie asenae ma asenae nyamie asenae eboti kwa nyamie asenae ya oyo nyamie asenae nyamie asenae ma Soti moti ya lenga ya Kenya nyambe nu mitra le liangoni Soti ma Jésus ti ya lenga ya Kenya nyambe nu mitra le liangoni nyamye oba kule yo nyamye yo aliele moy Nyamie, oba kule yo nyamie yo aliele moy nyamye Oba kule yo nyamie yo aliele moy Nyamie, oba kule yo nyamie yo aliele moy Wase na kobye mami sanwo
na kwabie ma misanu. Na nyamie ya se na kwabie ma misanu. Wase na kwabie ma koyo na wayo. Asena e. Asena kwabie ma misanu. Asena kwabie ma misanu. Na nyamie asena kwabie ma misanu. Asena kwabie ma koyo na wayo. Asena e, asena e. Nyamie asena nyo, asena nyo. Nyamie tiengo mwano ya asena nyo. Ala jeti le fi nyamie asena nyo. Nyamie tiena laulo ya asena nyo. Bame ule fi nyamie asena nyo. Mwaenga ele fi nyamie asena nyo. Na nyamie asena kwabie ma oyo. Asena kwabie ma koyo na wayo. Asena e. Asena kwabie ma misanu. Asena kwabie ma misanu. Na nyamie asena kwabie ma misanu. Asena kwabie ma koyo na wayo. Yo ao minwa o. Ao minwa e. Ao minwa o. Nyamie asena o minwa ye bale. Ao minwa o. Ao minwa e. Ao minwa o. Nyamie asena o minwa ye bale. Asena o minwa kwatama. Ao minwa nalama o. Ao minwa o. Nyamie asena o minwa ye bale. Ao minwa o. Ao minwa e. Ao minwa o. Nyamie asena o minwa ye bale. Ao minwa o. Nyamie asena o minwa ye bale. Ao minwa o. Ao minwa e. Ao minwa o. Nyamie asena o minwa ye bale. Ao minwa kwabie ma o. Ao minwa o. Nyamie asena o minwa ye bale. Ao minwa o. Ao minwa o. Ao minwa o. Nyamie asena o minwa ye bale. Ejuma mangweta ejuma o wase kale ejuma o sasublu le ejuma. Ejuma mangweta ejuma o wase kale ejuma o sasublu le ejuma. Ini asanga koklo ya mweta na supla nyamie ejuma njo. Que Jésus c'est loi. Ini asanga koklo ya mweta na supla nyamie ejuma njo. Que Jésus c'est loi. Ini asanga kodi ya lele zonga beni akwe mole. Yo pa kwe wa o nzuketia. Nyamie juma le kabe Jésus sa sanga ya kedila le mwena ya fitelo. Ini asanga kona izale le zonga beni akwe mole. Yo pa kwe wa o nzuketia. Nyamie juma le kabe Jésus sa sanga ya kedila le mwena ya fitelo. Moi mambo maetra ya mna o. 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 Moi epo e. Moi mambo maetra ya mna o. Moi mambo maetra ya mna o. Moi mambo maetra ya mna o. Juma bambe tale juma mwase kale juma o sa soplu le juma. Juma bambe tale juma o mwase kale juma o sa soplu le juma. Nyatana kope ametana supra nyane juma. Que Jésus c'est loi. Nyatana kope ametana supra nyane juma dio. Que Jésus c'est loi. Nyatana kope izalele banga benya kwa mole. Yapata wa o uzuketia. Nyamie juma le kabe Jésus sa sanga ya kedila le mwena ya fitelo. Moi mambo maetra ya mwe o. Moi mambo maetra ya mna o. Moi mambo maetra ya mwe o. Moi mambo maetra ya mna o. Jésus te moi epo. Moi mambo maetra ya mna o. Aunde te moi epo.
ulegbi, asiasa ti ulegbi, jede bola ti ulegbi, Yesu wa o, nana nyamye ati ulegbi o. Ati ulegbi Yesu wa o, nana nyamye ati ulegbi Yesu wa o, nana nyamye ati ulegbi. Ati ulegbi Yesu wa o, nana nyamye ati ulegbi Yesu wa o, nana nyamye ati ulegbi. Uglora ati ulegbi, asiasa ati ulegbi, jede bola ati ulegbi Yesu wa o, nana nyamye ati ulegbi o. Ati ulegbi Yesu wa o, nana nyamye ati ulegbi Yesu wa o, nana nyamye na ati ulegbi. Ati ulegbi Yesu wa o, nana nyamye ati ulegbi Yesu wa o, ebrembe nyamye na ati ulegbi. Uglora ati ulegbi, asiasa ati ulegbi, jede bola ati ulegbi Yesu wa o, nana nyamye ati ulegbi o. Ati ulegbi Yesu wa o, nana nyamye ati ulegbi Yesu wa o, nana nyamye ati ulegbi. Ati ulegbi Yesu wa o, nana nyamye ati ulegbi Yesu wa o, nana nyamye ati ulegbi. Uglora ati ulegbi, asiasa ati ulegbi, jede bola ati ulegbi Yesu wa o, nana nyamye ati ulegbi o. Ati ulegbi Yesu wa o, nana nyamye ati ulegbi Yesu wa o, nana nyamye na ati ulegbi. Ati ulegbi Yesu wa o, nana nyamye ati ulegbi Yesu wa o, nana nyamye na ati ulegbi. Uglora ati ulegbi, asiasa ati ulegbi, jede bola ati ulegbi Yesu wa o, nana nyamye ati ulegbi o. Ati ulegbi Yesu wa o, nana nyamye ati ulegbi Yesu wa o, nana nyamye ati ulegbi. Ati ulegbi Yesu wa o, nana nyamye ati ulegbi Yesu wa o, nana nyamye ati ulegbi. Uglora ati ulegbi, asiasa ati ulegbi, jede bola ati ulegbi Yesu wa o, nana nyamye ati ulegbi o. Esiyo ele sublimale, esiyo ele sublimale. Iyole ke Jésus amangwa o, isanu ye ngwala klewa o. Esiyo ele sublimale, Esiyo ele sublimale, esiyo ele sublimale. Iyole ke Jésus amangwa o, isanu ye ngwala klewa o. Esiyo ele sublimale. esiyo ele sublimale, esiyo ele sublimale. Iyole ke Jésus amangwa o, isanu ye ngwala klewa o. Esiyo ele sublimale. Esiyo ele sublimale, esiyo ele sublimale. Iyole ke Jésus amangwa o, isanu ye ngwala klewa o. Esiyo ele sublimale. Esiyo ele sublimale, esiyo ele sublimale. Yala ka Jésus amangwa o, isanu ya ngwala krema o. Esiyo, Yesu njawo ele sublimale. Esiyo ele sublimale, esiyo ele sublimale. Iyole ke Jésus amangwa o, isanu ye ngwala klewa o. Esiyo ele sublimale. Esiyo ele sublimale, esiyo ele sublimale. Yala ka Jésus amangwa o, isanu ya ngwala krema o. Esiyo, Yesu njawo ele sublimale. Yala ka Jésus amangwa o, isanu ye ngwala klewa o. Esiyo ele sublimale.
Brahman, mano, Brahman, Brahman, mano, Brahman, Brahman, mano, Brahman, Brahman, mano, Brahman, Brahman, mano, Brahman. Anmano kaima, anmano kaima, anmano kaima, anmano kaima nyamien. Like nyamien mano. Brahman, mano, Bebe nyamien mano. Brahman, mano, Ape nyamien mano. Brahman, mano, Bebe nyamien mano. Brahman, Nyamien dakele nyamien mano. Brahman, mano, Like nyamien mano. Brahman, mano, Like nyamien mano. Brahman, mano, Brahman. Oh, nyamia, oh, nyamia, Kebo ma fa micro, itien ambunda mamamile. C'est amunya mi nyambunda amebei. Nyama ejaso, baku ebona, eji enyamenya ye, ebona, ekanvu enyamie, afi, sanyamie, on malike nous, dike song okwaima, makanvle oyo ilie. Alléluia. Yekla egwase Jésus inu. O makankabo efai kanlisa. Iwe nyamene seke Ike kulanga amu yo, amu yoke, emiye amu suyo meisa. Na amu yoke amu suyo man sran. Alléluia. Oma ye ebaba mu emamim gabo be le miel oni oronu betun be kunu bakun gabo nyamie. Ofa olalbe angulenu gabo nyamie. Ofa jajali be nyunu nke benatiri siko kun janvier anglo moanu be diri sojuma. Oma gabo tibe akunu ge ande Ibalke beji inglo isoti ema beble. Que cellule oro oni le miel meba. Nya ebona e nyamie ya ye. Ebona e kavu nyamie. Alléluia. Alléluia. Et à nyanwa vie et soit encore à moi estre nyamie. À moi estre nyama, à moi estre nyamie lisa dans ta manier. À le motuanga no à moi estre, à moi leyasse Jésus demande à moi leyasse, à moi estre. Et si anangama elawase. Parce que nous avons éliminer oti dans ça y a lawase donc ça ngasu oti makpa isoti elawase Jésus demande elawase anangama klao aliya elike kwa manier isoti donc ngasu elawase Jésus demande moi eso. Amen. Ba ma portable. Au. Ngole nga eleni. Nyezu. Hey! Bisre nyame oni portable aso nun sa kruka. Esa ni servi dormir sukande. So wa fa portable famille. Asisi ka be bo wa portable ngasu. Nya awuno yemi. Nkwesi ka pa yo ba zuma kwa mi de mana se Wa di anglo nye. Nto asika na ba bluku abra mansi ka so. Awu yakiminu. Kai ninge bsa ko claiming gwanya mo yan leke. Ninge kaka ganya mi yo mole aso no so akwa mi de mana se fite. Ah osika de so akan. Nya ma kan de kun kan kle we. Kanya mi wa won oprin swai. Esra nwe ende okan.
na guasu lo fo mo kan ndo ke be se wa he amo aso ngali ke film man wo be se wa minya sa ba so nku ka lo e mo ba pota kule aso nu so anyo nkroma ga kenya me wa wen se nya me kenya me fo do se o se ke so fa ninge kanga mu mai ne eyo o fe dandan fa wure sanu ye ninge kanga mo ekura be yo I dandan ne ekure yo mi nga ijo mi swe nkopi na mi nga ijo swe ye che se wa wure ba kan de mo wa wure ba ti ati kenya me wa won prin swai wo akura ya nyo mi kusuma nkura ye briki sra ofle kura yo nzue sra ofle kura yo blale ke mu anko kan ya nu ko kunya me wa we swai plan le ya ka wie me ko sa on wie me ko sa ka wie me ko be so on wie me ko fe ma so e senya me wa we swai plan le wa popo nkroma ga on nge ngale ka ile san wie tinu papati au mi nenga akpepe mi zwangle mo nga sa ye omo oklo manye mi yolie nde kanga nga koreti ma kponzwa nya okay visrida no baba akune biane asu tiete kele ba won do ra so ma ji portable nu anya juma nya bien pata wa mo bien oui au quelqu'un mi doklo nga fa penzwa le on de fait ay mo le nya minu yo mi nya ye wa kan mi alo an oui brikio au nyo nzwe feo au nplavie amra ya ki afaya ya ki mi dami ada fire ya ki mi dami che awa pe mi zwa de awa senso mbon klanga u senkeyo iti enya bianio iti tiaju manio che awu kuma wa boato e bo ke ba so mu chin kloa ke be se ke e mi ke be se ke wo ben mi awu ande fa Mathieu Anjo ati Mathieu aja ou sans flé à côté dépose au dossier Kati ba façon flé ande fa Luki Kati ba façon flé portable nga tenga keje sans son bonya no be sika oni mi fite ye anjra ananga mu so ya ki ntechemi nya ntia bwa pa nya ni ge pa mu so ka ya ki jran ma flau no yo ma kan de kunkle au allo ni ya ki bla o ngote nga flem mi ani bla mba ani abla nkwendo mo iti ma jo mi aroro ma ji mi poro portable nu ni ni ya ki bla ni ya ki tonse esike ndenga kani olumia nwenu yako ima su kekle nga nyele nyeke wa kam ya nwenu sino okani mi yo au kamisriano non pata ngama no famille gon fa yelie no o famille gon o fa yeninge ngabo okinden manye ijuman manye juman au ukami abla nga kelo enfeda so ti sra afo ma uko ya sra o enfo ya ki blanto no ka tin copina nio ye nyame mvle na nyoka mlansa kenya mi wa won prin swai na guasu fo won fe prin swanyo enga mo etinya mi wai yo won fe prin swanyo kenya mi wa won anyo ewa enru amo ewa enru kenya mi wa won anyo ewa esi amo ewa esi kenya mi wa won anyo ewa esafe masui amo ewa esafe masu kenya mi wa won anyo ewa esabesui amo ewa esabesu ko eso nya mi wa we so iplan le oyo mo yakun mo nya mi ra esu. Si l'Éternel ne bâtit, c'est lui qui bâtit en vain. Si l'Éternel bâtit, c'est lui qui bâtit en vain. Alléluia. Alléluia. Et là, ambiance Jésus tout nous. Afin nya mi edumantie kwa isanga oyemnyo. Alléluia. Yenga ikan egu asu yele kenyo. Ya fwensan oye.
ye c'est fois me bali que ye passe me bali na ole be fa du ma be fa ole li selu me sanu sans vie me be ason nganu selu pa be buali ke fi and then gi amunyu amu afiwa gi amunyu ngura amu fanga be nga mo be clear be du ma mo be nya o ma selu me bo and then be nga be lave momlon and then nga ye ka amu timinga ni nga ye amu ru selu me nu apa so nga amu onu le selu kun le selu kun me kun le amu famu flay ye wa famu fara ka amu yo amu diguma mais ngba kra mais bueno atole mais diguma selu me nu Jésus du ma nu ye nga mon kan gwa sunye ke black kra nu ke ye diguma ya tabo ye wala sal ke kan ko ye fama asoni ko fa sonya me du mambo ye afoni nga mo selu le bien ni robe mani ele ko ku ya nsan ke ye fama asona fa fwa nyame i du mambo donc ko ku ya nsan asonu nyosu ye afama ye supengbe so ti me nyame bo du ma ofu Jésus du ma nu mo oiso amen. Alléluia. Alléluia. Ça aussi les diaklungwe. Ça diaklungwe bonde kuna mama nyamie. Alléluia. Nyamie klofwe pa mu nyamuli kengle mu famille Jésus du manu. Na ule kesa ngosi o diaklungwe sa. Afwensan. Sengesna vi opo bwe de nganu à la cellule. Kobo anie sa oni ofata. Ma nia ina euru cellule menu koni fatansa. Si inde monemboti février srai chemba klikri ya singabo we sanumu e fasi e kra enyru na nyamie iswa nga yo plan okla mete ke oni fatansa ya eni akusunga amsu esunya manu manyamie ongwesa oni amutran. Si ngaboti sa uflebo we sanu e molie mama lanji imboti asonu nganu talwa mu besukpe e mami wa masonu vle isu oti ye idan oko eni ablamu elika yeleke asonu wai sranga boy onue chemba ablauni so bo faju masisra ichen klikli ele le mo kwesan bo esre bekle elike ye isina atran bleso ibo oni fatake atanistika kotoku nsan ya ema minga boy o wakle elike blesonu yele ema makra Joséphine ndeti nga boy wa gnasu boy ema mi so wa jiji nukle yele talwa nga boti nyamie kpli ya nwresu ba alléluia ye nga bo e gnasu kingi yele ke ka bai oni fatake onyamie ndefruai otran osanu ye ofrua kanga bo kusuke be klerike ko akla trasa viase na jua urolo akla buswa kundan ma fafrua soy na ka jua ke be klerike akla travie ase ye olike di ure oniola ure ma esiesie kla so isina ya tran blesso ibo ngalie oti sanu flanle akpaswa ngabo oti unika nyale akpaswa iwa ma be kla ngabo be klini su ke pasteur monsieur Sierike ble wa juna besi benia enia e baba e mami nga bo afa o besum belikai be klini su be kleli be fueso mu be dumai be mo be kla ye unke duma kle wa so I ble wa si o ma sranga bo onu bo ti février srai lele bo faju avril srai inu ye e pasteur mu be wa sisi ye benia enia nga bo savio be susomu be lika akpaswa kungba iwa be kra nga boy be o asonu nganu akleli oduma la anze kusu ble an akloduma e unlika niale akpaswa inyosu nga bo ole nu se awon akloduma bo savi ole na se awon meure ke grai tablo nga boy be ma le mo kwenu anze asonu ajajale mu be klebe tasu se gra akrakolo aniasu anze kusu animero nga boy nwa boboye Trea sena fa numéro sona flesu beyi saso inube cleo 07 57 09 71 39 07 07 56 04 45 07 09 69 79 22 c'est efa numéro somu e flesu sa viole bejiji nu wei be cleke onifatansa akpaswa kungbai
Iwa manya mienvle isu oti. Keke uruli février sra. Ichen klikli lele bo gunde boti janvier sra ichen klikli bo guande mone boti février sra ichen klikli kale ngabo ni fatabo etani oti sika pon mo kwe ke afa oklate kangabo sanu se sa viole na sa umeure ke asonu vie ma egra e baba anza e mami vie mu be ongwale be kura be nianu kwe kun kale ngabo ni fatake atani beji nu be klewo kwe na ya nwitani urenti sien ngabo we sanu o e ma fe isonti baba pasteur kra wan man sa somu be son enu esi wan o e asonu mambe kura be ako yele e babalie kwa in blue felice esi so oti eni an blanga boson blue amu tatiana bo coral jeune nous ici yo e baba so anangama vieille of adelie sanu janvier sera ichemba ablaoni na ye badmo abaja esi so isu yo sukungba nu e mamilie ngwa moson kwa aya Suzanne e mami so oti esi ngabo so blue eli oti asonu nganu afan asonu pengbe esi kungba so cellule ngabo oson geste mané bo o gesko ye oti isu penyo e baba so ikungba okaki anie wa wrenu tebe su kleli ke dia sonu abe ukanya miende e baba so okaki wa wrenu ini ye anangama vie wa fade esanu stranga boy oson janvier ichemba ablaoni nu che insulo ye emoy osakilio jajale ngabo e awrofo mesiesie bobe fa ye emoy se iblengu ebosu ekle amu isonti manyamie ofomvoy awro ngabo e sa ya so wanya be manyamie yiwa wesan oyobe fomvofwe ko yo na bleke ekle sonu be akponzoma sengebe kranya fanganya mie istulenu blenga bo kabo e fa sandi manyamie envoisi le sa oni etran Jésus du manu amen. Alléluia. Yo, ila enyama blain yase manyamie isurale oni trantiti Jésus du mainu. Amen. Oma blenga wajuye wajuke esi enyama gabo ande ye otibe wa lude kikli abali sabi no yawa abidjanwa ande mone ken kaboti nyamie ken awen ani asona wao awo ya fien isro pake ajasona nyamie vle yesi ewu anze kusuma atiri nyamie inde ani amavikan nyamie den klido pokun ande afa suzuleke abakpokun afa ngwan afa manyamie awo ya fien isro pake ajasoma nyamie vle osio sien awo feble. Ekula ibunda iso eni mambenu. Eni amangamo mja soli isra mpake amgwa se Jésus nous. Ble kun wajubo iwa fe so bleli ekpekun yesi eun silekpa makan vle owe nyamie ilie. Oma sien yetie esi esu apokun yetie sadandangabo nyamie oyube fama eni amamu. Oma enyama kwa Dieu insan Rosalie wen ola nyame nyase osi nyame onye ola e pasteur Kra Daniel oni ibo son frère ye nyame vle ola e classe donc pas Jésus do mainu iya se na yelke blembo nyame ofleli beni nyame vle wa yakimambe e baba mba yakimambe unkebe favori be ngaboti be sali ke kuma be nyeni isoti bela e passe bease bela nyame vlenyase od mesati sika kurukun nso makan vleny oye nyame lie e kula ebona e nyame iyaye yo ke enyamang ofa fielesa malachi fluanse ke amunye ngabo amunye ngamo ti brusu sakpa amfa kogwe inyamie isuanu lo nama alie tulo murumuru iwe am sam sobe nia sema tikema nyame sulo anuan mama amu na nge so aboboma amusuke na mio
Oma Srankon, Ngabo Abulia Kundake, c'est Afamanya Minglemu Otikba, Ngabo Asuzulenu, Amaba Afamanya Mien, Nsrokbake, Afesoli Kikbakun, Adjaso, Adjenakbakun, Ala Nyamianse, Ongabo Nyami Famanio, Ongabo Ifabe Nyunu, Maïjaso Bakungabo, Asuzunka Afamanya Mien, La Nyamianse, Ongabo Asuzunka Afamanya Mien. Que faille titisa, eniama bien gabo, beji bobongati vitri fue ici, le ye igwa e blusumo, bakun bobongaba eniama blambe le nu, le ye igwa e kelemo, oma esse e akpaso akaba mission e bojotolen ke beukai servidor blanc au amusan. Nyamia kroka emelike wafa benisu. Enya ekrula. Nyamia kroka emelike wafa benisu. Enya ekrula. Likega. Ebuya kroka efame yotipa. Ya efame yo. No ekrumbasu. No emialesu adisranga. Oma nyamia like krufweso. Ikrujamo. Nyamia kroka emelike wafa benisu. Enya ekrula. Nyamia kroka emelike wafa benisu. Enya ekrula. Likega. Ebuya kroka efame yotipa. Ya efame yo. No ekrumbasu. No emialesu adisranga. Oma nyamia like krufweso. Ikrujamo. Enya ekrula. Nyamia kroka emelike wafa benisu. Enya ekrula. Likega. Ebuya kroka efame yotipa. Ya efame yo. No ekrumbasu. No emialesu adisranga. Oma nyamia like krufweso. Ikrujamo. Nyamia kroka emelike wafa beniswe. Enya ekrula. Nyamia kroka emelike wafa beniswe. Enya ekrula. Likega. Ebuya kroka efame yotipa. Ya efame yo. No ekrumbasu. No emialesu adisranga. Oma nyamia like krufweso. Ikrujamo. Edi manyamia to nyamia to yo. Akoto palu seka bedia nyamia to. Edi manyamia to nyamia to yo. Akoto palu seka bedia nyamia to. Kakao manga dwalio eso manyatia oyo. Akoto palu seka bedia nyamia to. Akwalu manga dwalio eso manyatia oyo. Akoto palu seka bedia nyamia to. Edi manyamia to nyamia to yo. Akoto palu seka bedia nyamia to. Edi manyamia to nyamia to yo. Akoto palu seka bedia nyamia to. 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 Edi manyamia to nyamia to yo. Akoto palu seka bedia nyamia to. Edi manyamia to nyamia to yo. Akoto palu seka bedia nyamia to. Kakao manga dwalio eso manyatia oyo. Akoto palu seka bedia nyamia to. Akwalu manga dwalio eso manyatia oyo. Akoto palu seka bedia nyamia to. Kaeni abelie abeli sakamo ile nyamia salingo. Ao kaeni ile nyamia fama o. Kaeni abelie abeli saka mo
ili ile nyamia solido ao kae ile nyamia fama o Kaeni abelie abeli sakamo ili ile nyamia solido ao kae ile nyamia fama o kaeni abelie abeli sakamo ili ile nyamia solido ao kae ile nyamia fama o Ici à Doudoua, nyamie bo olanglo lo plai, bolike fi, onume si, bossi nglo, bossi asien, celui qui croit il a passé et bien Jésus-Christ do maïnou. Wobo sa fuma onu sa fama wase. Ngwa emie ameni wantinke ande mone kinsan e bla onyunu na e mama o e yiwa ye eyo dumandam kokon akangwa suye kunke ke e bayin na mai ba oni esangben sange mai fa esatilike ngi pakpanga ba mani emu efabie efai mao ye efai lao nyamie wase ngaba yo limani o mamu ngwa emi kli ba dimanche wa onle kokon be fali be sa be oleli baba emi kli be ke si ole nu okun be fali dike o fa o bali o nyamie onyu vie melien yet ngaboti iblusu nya be fa bali o vie mekusui ngati be kunkloli kelien ye be fa manium ngwa nyamie esra kema arabesu emi Jésus-Christ do mainu nyamie kli se wa rama esui moye ra esu ye nyalike ye nyavie esuo ye nyavie kusue ni ayulika otikle wa kenyo jete ofue ni sika kloin woye amman isonti esro ke amae dan pa emi Jésus-Christ do mainu be bonyo be wula wa bo bongwan emi kli vie bo su fefe ole malike diwa awlolo kokunyo anagama kemo osro bokunde ke yiwa yenti likinga ba osanu ofa mani ngwanya miekpli ke fe abo osesin bo koya wulo yo sakun ngwanu emie Jésus-Christ do mainu sran bi melie beti tukpati fue tukpati wa klebe ale wa di anglo kun wa di anglo nyon anze anglo san ngwan emie kpli kebe ngwan emie Jésus-Christ do mainu afia ti ngwan tien fue baba kulao si ete yo ete ko yunu ababa wukae tingae na maka esandi ni onjwe na kanvule ni ayeyile oyo nyami olie Jésus-Christ manu moyeso amen. Alléluia. Ego assez on est sur aller dans soy. Oma enyami bo ima malenviema nyami dense ke malke kola ka bo be do mie be mama nyami
Koko kan koske en maman anangama o mai sorti fa blenga ya ki eni amabe besanu pa kun ikla e mama enya mi motik bli ili kaule. Non, c'est Otissou. C'est non, c'est Otissou. Ligue bien, c'est non, c'est Otissou. C'est non, c'est Otissou. Nia, allons loin, bien, c'est non, c'est Otissou. Nia, minya mien.
loué, 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 loué. Maman là. Maman là. Maman là. Ani mama le bata, nyemi mo, ani mama le bata. Israël nyemi mo, sege ani mama le bata. Seba seba sege ani mama le bata. Nyemi mo, ani mama le bata. Nyemi mo, ani mama le bata. Lo 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 nyemi mo, sege ani mama le bata. Nana nyebie, ngegenye omo. Sema goma ngegenye omo. Sake manye omo. Sake manye omo. Alaje di la bi wo. E o ba oye ni no bi wo. E o gwa no ye ni no bi wo. Nyebe mo, ani mama le fata. Nyebe mo, ani mama le fata. Oui. Ne gagne bien de maman j'aime bien ça. Oh maman là n'y fait ça. Asena gobiema, asena gobiema, asena gobiema. Oui maman, nene asena gobiema. Ah mami, nene asena gobiema. Alléluia. Kagwase bu onya mien abo itie ba ongwanu yakunda. E ameme wa fa ofleyeku.
Minyamie, Suzulelike, Anumale. Oh, Minyamie, Suzulelike, Anumale. Ngolo, Suzulelike, Anumale. Asiasua, Suzulelike, Anumale. Minganua, Suzulelike, Anumale. Ngolo, Suzulelike, Anumale. S'en souvient. Suzulelike, Anumale. Asiasua, Suzulelike, Anumale. Minganua, Suzulelike, Anumale. Ngolo, Suzulelike, Anumale. Orchestro. Mama nyamie, nyamie oestro. Mama nyamie, nyamie oestro de. Mama nyamie oyo. Mama onesu. Mama onyamie oestro. Mama nyamie oyo. Nyamie oestroda. Nyamie pli onglo. Asiasua oti jata kaule. Nana nyemi yili glonyasie. Asiasuni ngemo nana nyemi onya iliao. Jeje damo eide. Anangoma yo iliao. Okangamo, Eube, Nana Nyamie Pli, Yainia, oh, Mama Nyamie, oh, Mama Nyamie, Nyamie, oh, Mama Nyamie, Mama le, on is Rambo Manu, my family. On is Rambo Manu, on is Rambo Manu, my family. Nyamie is Rambo Manu, Mama le fue, on is Rambo Manu, my family. On is Rambo Manu, on is Rambo Manu. Rambo Manu,
Et croire et garçon il faut qu'on voulait et femme et mi et deux fois et six fois nyamye mo sieli ke croire mo ole titi ma et tout et bonde ma et boy sro alléluia 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 oh ma quand voulait nyolier ma quand voulait nyolier ma et tout et yo allez ça va bien alléluia 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 oh ma quand voulait nyolier Jésus y a-t-il souffert yo faible beau mais qui ça Jésus sans sou il pas galé dans autre qu'un bancloable beau mais qui ça Jésus sans sou qui ça Jésus est mien ça sauve Sike kebe kisa nyamye isansu isan poma mo oife mo bonne kamanya. Alléluia. Oh. Amen amen amen. Makan voulait nyolie titi. Alléluia. Kasien sike yo. Christ fue mon béclois, bédi annoncer blébo, békissa, c'est béclo béon, Satan croit mon blébo, békissa Jésus, qui ça, Jésus est bien mis sans sou. Enyamien otikba c'est qui se sou il s'en sou comment au consu ça et à qui ça l'aime beaucoup ko au sou consoler au soin et bolele fite nous quand voulez nyolier titi Jésus du manou et au sununa et kangan Corinthiens cliclin d'être bluni nous il m'a appelé nous on y mokwe Manyamiera invlensu ye ora gweto fuemesu ora adonaisu ora sronyamiesu kamuto gwe nsreke nama amusura le oto fuam
mumia munyi mamudinya miejuma ma amudikoin. C'est nga eti sramo yo efein. Nsreke na malike fi oyoma amu mamalen wahimanya miefe. Mo yo efe na oramusu kutu. Alléluia. Wanyamie ramusu na ekla edilalo kumbai. Ma esi Yesu na ikanga en Corinthiens cliklin d'être bluni nuima ablenuni motwe. Article wake isonti ni akpamu anjran kekle. Na amu usu amu andi emi juma ba wo amu nyuru tititi. Ma ansi kpake likenga eyoma emi osukama ngbe. Amen. Amen. Ma ibonde ikanvu nyamie inden. Ye ma igwase oni nyamie ya unjwen nyamulike Jésus duma inu. Ma nyamie isura len. Obwemone ma ingle mu Jésus duma nu. Kana e a sundensu Jasin Viembe au nom mon clou qu'en face ya mon ndendende. Est-ce que la régie est prête? C'est bon? Ok. Jumangamo anglonganu owe sanmo ya dinye nsinsu ndendena waka ya kundanu. Aïman Loi clickling en face ya mon yele nglemu srewanga mo isre mo ifleli opération vaincre les amalécites. O les souffroua o le e fa srenyamien. Wa fangamo eko sreima asonu ikumbanya otike Israël et Jérusalem nyamie iswa dan ya no ambeti bluninyo oma anwa bluninyo somu wawenu e fa sunzuni likeviemo tike e fa sunzun e bobo engwan e fa sunzun asonu engwan e fa sunzun envle bobo okun e stress nyamie. Publier le livre oma fluanye owe Samu Grangwalo am klafa. Sans vieux beaucoup de stress en moins que stress. Ndemum bitandan inu anuanze ya kundan o klako embaso. Samu fain wafanga iko stress koma ya swamu. Wafanga iko stress koma blamu. Wafanga iko stress ma banflemu. Oni mamu bobo eklanya nu ukale eklanya nu tingele. O mangula mfanga kamfa. Flua inyosu yele yang obaen et insu tranleng mo ifle la veille des trois tentes. Il flouanga mo nsu yonyo à la conquête des territoires. Alléluia. Yanga ale kunle nyamie srewa ye asre. Na eni sran e kun sanga eni musumu eni wawemu ngabe onglolo ngabe wasienwa be onzwembe bolo ye eni be kun. Alléluia. Oma ifrua ngamo o banyo we ankla muduma o esetie ekle iduma fin swantinsan klasintinsan o le bingamo be o pie iswalienu belien be sre minute bruni nu wafanga ofanga ntinya fasro bingamo be o Moïse iswalienu be sre minute a blasan Besre ablasan les alliés fakien. Ye benga mobe o Jésus iswali nous besre dokungu itie be klebe dumanyo. Oma anklamu dumanga mamu klein o ukai ma efasiesie anyai. Memo café nga mu nelen amu duma mamu klei tie isi ke srambe sonina ma euka café nsu. Nganka muti. OK yo anklamu duma fluan kusuma oule. Tranga imo fain okufa Tranga yimo ka evi sre osre alolo ekun okofa flua soin itinyole à la conquête des territoires. Manyamie uka e Jésus du maïnou. Anglonga nukusuma srewa dans paole. Amen. Likenga mon sous soin donc azu yen va clamule. Srewa yen su famula nukusule. Onga maklu srewa blama yesre.
Amen. Le prochain. Marathon de prière. Benga bebe kula wandi besi kebe kan marathon de. Oma mlan anglonga no ile brune motwe oti férié. Et wan etran srewanu. Et bobo nglemo 8h et vie au 20h. Et serait double nignon. Et que amen. Alléluia. Un petit prêt. Ma vie sujet me préparé. Amen. Mbomie matingo. Il y a sous boubouanou. Be kolanga mo bien be srenya mien be fable ko fe nglemule 20h be tranya mien nyunu be bla unsu se mamu ke sa mu ba nyamie yosa avinsi anunde sran kun ko wuru lo olelike ngonwe yo. Amen amen. Oma nsike se di doblu ni nyonya mien nyunu osu yakia ingben kusu nura mufanga ma ikura ibwabwa una iblao. Et bobo 8h sous au manqué c'est que 7h30 et oua a photo nganko man yesile nganko kanko klamuna e ko bostre wambo ambla am kladilike nglemu nsima c'est ya fien no c'est tranvion fite ko dialia o nsima so fara kay transfert wanu klonglo je sais pas mais nsike yo esra mien double nignon. C'est bon? Voilà. C'est environ non zéro à la non. C'est environ côté banane brésil au clagodi. Amen, amen. Floua vient mieux les monglos qui face à mon et on peut continuer. Nyamie mami fanga manclé du floua nous. Anuma sinke ko pasteur mais anya il fa floua son ko klebelo. Floua so il vient mieux c'est amu olo amu am klagira kanga asonu yo floa me ateloin le leadership selon Néhémie wafanga Néhémie ofatingeli Israël mamu wafanga Esdras ofatingeli Israël mamu wafanga Moïse. Continue. OK. Il y avait le dernier le leadership selon Moïse. Kele benga mo nyamien de nu bejili kele mo be fali be sraka mani nyamien isufru ayole be kula nga nyamien de nu be mani nyamien like isuli ke klele o fru ngale nu o nga maklu ka kanga ati asonu pengben ati cellule su pengben anze aklu ke amusa sombe ulen fruason o le kusu aklafa kanga. On peut continuer. Et a ulo bombe nu nyamien srewa nyamien soule eni eji ni mamu isufru ayo we ke nyamien mani miantimo unkleli pasteur ni bejimu belike wafanga nyamien kloke ya lo oyo like ngankleli 2021 nu ifru anyo le oma bekula ngamo lo be be kloke be winwlen be klani influ asonu. OK. Il y a pas eu pour Moïse. OK. On m'a floua son mon face à mon c'est nyamien au dissous au asonu ingwale benga mo be kluga be fana be fa soin be umbo wawe no be nya fangan be klafa manyamien ramusu Jésus du maïnou ye nkluke nyo cellule les miel ni deuxième c'est quoi aurore nyamumo onigumangamo amusudin mai bonde la miase manyamien ramusu titi Jésus du maïnou ndenga moya ke ande mbobo oti cellule belien sike amunyanu fanga manyamien ramusu man iwra pen amu asamien kula besu amu amen bo ti bizarre manyamien iwra pen amu asamien kula so oyoma ya ungwe otran amu alombenu ma amu diala getiti Jésus du maïnou
Alléluia. Anumonsi. Et wali yam sokro pasteur Meanya et président inotoli et kay croit ko ya. Na afwenga nu jumanga mo edi okobo sukre. Et wali kuswo ndenga mo président kani oti ndemoti nandolie. Otakali Corinthiens klikli ndetre bluni nu ima ablenu ni mo twensu. Ye ofali ndenga nyamie femme ke o kan clé vle o kan clé ils sont en foi mu o kan clé pasteur mu o kan ni clé lié blofwe nu nde tin c'est que restaurer la gloire de Dieu en travaillant de mieux en mieux. Amen. Oma iwan man ediguma ipa e wo enyunu se ekloke nyamie ya nyunu nyan o sesin. C'est que nyamie ya nyunyan o fité inyi fité. Alléluia. Ndesonyo o pakinu san. I klikli iwan ma iwo nyunu jasin bole nu. I nyonsu iwan ma iwo nyunu Jésus son zonfouembe adiga sonu mamu be like klele koko ina ba Jésus son zonfouenti. Oku insansu yele asonu iduma ndetre bluni nyoy i sougouman dile. Amen. Ande i quatrin klikli anze i boué klikli ngamo kan jasin bolen den ye nkloke ntike sukan na ewula e un fangangle mu ndenga mo ikengele akotopol yo kanyo iwan isonti nzutio mo so akandenga lenyo likinga modu mo akani yele ke Jésus keni. Alléluia. Que Jésus vous ligne wakandiano o keni. Que Jésus keni nti akotopol sous que il sous la filaine o lebo. Akotopol sous que du man croire à moi dit c'est Jésus keni nti du mensonge o lenyru o lebo. Alléluia. O sous que c'est Jésus keni kusu like croire à moi e fa e nwe wura nu Jésus du manuti o epa. Afika Jésus a kaloin. Écoute-moi, ezukalo. Que Jésus du man wa yangben. Écoute-moi elien osu yangben. Dis amen. Dis amen. Oduma c'est Corinthiens fois mais que yo soyez fermes et inébranlables. Ils vont vous parler une baiser. En grand clé na munzu na mungu swamu, c'est ça? Hein? Ils vont en grand clé na mungu swamu, c'est ça? OK. Voilà, yo lolé. Unzu nou ebe grand clé nyo. Sous la filet mo ele Jésus nou, y grand clé. Akundan pa ngama we nou. Jajale pa ngama we wen susu, il nou ebe grand clé. Le vraiment pas la foi, la conviction. Ils ont un grand clé. Jésus souma la fille. Otilike comment on fait la grand clé nous. Non et que ka konyon kon la fille soukun. Laisse-moi pas que boube ngamo bien e be bali asonu. Tange ba won li ke fille kon nya wa ko e be ngabe fle nya mien anze wa o li ka ou fle abiso unke ah. O il y a ce mo oni Jésus ba yanu mo okosi ke sous la file nga ifate que Jésus sou otie sunyo. Tange akoto Paul wanzo iwan man et grand kekle. Ye iwan nan mu wuswamu. Kwa fase ebe se ke nan san yun wuswinyo. Ke afem bay anzeli ke mo kunsre o bay ne ebe wusunyo. Ah, iwan san ke na wusu. Na kengba he ninge nga mo esunsun e klakale yenyo. Na kengba kuswe esrio. Na kengba kuswe ninge be yo efeo. Na kengba kuswe like nga mo ekloi yebe yo be mayo. Sanga iwanzu ikura so nu. Na wusu. Na musasi obubuamu. Alléluia. Alléluia. Na musasi bubuamu. Quand je sais be jioblo, non ça c'est bubo. Quand je sais be yo fifi, non man o ça c'est bubo. C'est be yo be
Betoma, c'est ça? Moquerie. Hein? Beyowanzo, non, ça c'est boubou. Alléluia. Aïe. Oui, c'est ça c'est boubou rapidement comme ça. Hein? Monzou à l'avion. Attaque à Monzou. Bisa srongo onenge à qui ça Monzou. Hein? Amen, amen. Voilà. À côté Paul, moi, non, moussa c'est boubou à mon. Afin, quand c'est bon, n'ingem oyeke che mon ba onyunu na koko transisi ke maklaye ko keke. Voilà que be grand que clé. Na mu wuswamu, na mu sasi bubuamu, na mu ponzo. Sange an grand que clé likenga mo fara ke amuyo manyamye inu. Alléluia. Afin donc asu. Non, tadi benga mo iglegle be susun. Iglegle bezuzi ke nyekun iglegle ya nga eniambe ele iglegle yo ba kamin de tete nyaviekun na isofo mo nyamie kunde o benga mo nyamie kunde be yele asonu fo nga mo ba tin mo sambe sombe nu. Alléluia, alléluia. Nya unra mu fanga Jésus du mainu qu'est-ce qu'on ni nyamie wa we nanti man nkena mu nyanu fanga o. Qu'est-ce qu'on dit nyamie wa wembe nanti? Nyamie wa wen oti egwegwe fwe. Nyamie wa wen oti efomvo fwe. Ibo kleke se. Ibo kleke yo. Ya viole. Obobo oune akla yo ngwegwe. Anwure nu kani viole obobo akla yo mo ma ai panze asri ekun. Sanga nyamie wa wen koni nanti. Qu'est-ce que bobo oyo edwedwe yabe fle restauration oyo mayo akundwe ngamo le mo mlini osesi. Amen. Sa mu manyamie wa we yati ko ya mu dwedwe ka mu natire am fa ulcer fa so amuzu am fa tupake fa so amuzu ai srangwanti nye. Alléluia. Srangwanti nzu moe bekamu amu ya cha nyamie nu mo ya mu dwedwe nyamie wa we ko yo dwedwe osuso ke aminde ke sran wa potoka iwon nwa belio yao sange ndumanu ya kike okwantile se sran ba poto o se wa potamo o oli ati dwedwe o won ole adi akunjwe. Alléluia, c'est ça. Et when nyamie wa we natima eme atimo ya egwegwe okunka enati ni tupa kenya ekole. Ah non non. Non ça c'est bubu jankekle. Alléluia. Inyosu iwanzu e dijuma e we nyuru e patra la. Amen amen. Ah ye ekole aniamu o fada ke juma o e patra la. O fada ko e patra la. Ke wo pasteur Mbianya comment quoi au bobino ils vont mais aller blend benia va clefroa tatratan alen mais juma ngo ballon para que ñu patrangama elembo. Alléluia. Like nga nyamie fawlo sanu ovara ka i patrala ibo kleke yo avara ka mioni ibo kleke yo ovara ka siesie ble ibo kleke yo ovara ke nige kebe nian osukwe ñu sakpa. Alléluia. Be kura nga be wa adigumao adiagumao ayolikeo ayalikeo ofara ke emienyi na eyolike patra ewo enyu amse ke sanglo yile non nyamie won black asienu ofara ke kura e ninge patra so ko kinle wa kanmo wa mama be nga be ti pangumi o se dize iwon onga bu atoyin. Oh, boato y patra la. Oh, ba munoge. Iwan onga bote clean. Oh. Boyaya. Black on you. Ningen klanga e yo bemu. Nyamye kloke y patra la. Ye onga mo itenu ya yo. Ah, on kusuman. Iwan yo oli yo tenko. Onga mo kusuman ah yo pain. Aïe, you pam otra la alien. Alléluia.
Sangenga monsi, yele ke elia mo ewa e pai, o fera ke e wunyamye inde ule trasu. Diga amen. Ma nyamye iklole, oni sran klole, oni benga mo ba mlimbe klole o ukaso ya nwrenu. O fera ke e nyru kole o sin akwe ngamo elei nyamye ningembe ilenu. Yen na fisuke se won ko e nyuru kuso o fera ke ebo ekun ma enyi ebo bokun yo lenu ma etre bokun yo lenu ma ewo e nyuru bokun yo lenu. Hallelujah. Afin dikenga mo nyamye isamia ehun yele ke ninge kangambe nu bobo ma esiyo na eyepa na enianu eyepa na ewo e nyuru titi. Amen. Anyaki like kula nga mamu yoy amiamunyi like fiti apopo sange se buike krisi fwe ingwan ningembe popo e halaka eun amunga mamu ja ongle munde amusrenya mie antra mo anwre amunga mamu tramu isu ansrenya mie antra mo anwre samuni nyamie be li programme ke chensa mini wo e yanu oli mionyi se le mo twenu aselike mfa ken kun transfer wanu mionyi. Ah, mi mamiti for that. Alléluia. Tiens, viens voir boye noir. Tiens, quoi, moi, je suis anniversaire tombé vendredi. Moi, minde, ngosrewan. Amen, amen. C'est mariage, ça d'abord 15 ans, moi, minde mangraka. 15 ans, oti nyamyelie. Alléluia. La fidélité. Oma ngamo nyamye kunde elika yole. Ninge ngamo eyobe mu ma emie nyina eyobe pa Jésus iduma inu. Ye juma ngamo oti nyamye ya ngule su juma yele kya symbole. Alléluia. Juma ngamo oti nyamye ya ngule su juma yele kya symbole. Nglemu ngula ifanga ke se yura pensu ke Jésus o wuli non tieni. Ma sous la filen o takangalen so. Sranga mo sous la filen toto man o klabo jasin pa. Afin o sikeli ke ngamo ginso o le gwa o le nyunu. Alléluia. Jasin bole nya o le o. Manyamili ke pa yembo sun cleo. Sange se sran kun Jésus, c'est-à-dire nyanzwen kun ko quand Jésus den o clique yo. Nyunu ngamo Jésus le yi. Ibobo mona mwen wle patio. Neo. Oma ma esike yasin bolen au fin. Sous la filen à moi le Jésus, il voulait on y tient les nous. Amen. Amen, amen. Oma c'est et moi et on voulait que du manga monyami on femme et que dit on les nous dans ce camp ben ma esike au fin Jésus il voulait on y tient les au fin Jésus il une mo be bubule on y moja mo ogwali et ça tembeti. Alléluia. Que quand Corinthiens cliclin d'être bruni con il m'a blauni sien non il want ple kloa ngamo eninyamye mantansu mo eula salika ulen esu bo nyamye ivie iwule ken esu bwendolo esu kende. Alléluia. Wa amen tikan. Oma nglemu ekloke eula pensuke ke eninyamye eula salika ulen na eula pele ngumion otilike kumo ofatako tran ya kundanu na oukai o kaki o maesile ke kan paunde eula pensuke Jésus une Esaïe c'est que afin amo fobule ngoko to ezo to li une e gbegbe olen ofin une li mo be potoli ke kan paunde ngai la ko sunyo le sange ke kan mzan e wike saraka
mo otike moja mo sraka no mo oklakan nyamie ya se i nglo ye ojima yo oklike Jésus wa woman gben i wule ngamo wuli otra eura pere gben Jésus ofeli quelqu'un iune oni mojande e wike Jésus ofeli sapa Isaïe netre ablasani sanima bluni kunon osikeyo Iku mangamo iklandili ohawi ohawu imangamo su Alléluia Like ngamo Jésus yoli ofadako suma Wule ngamo Jésus wuli ofadake osuma Jésus wa fema ke boamu mo befaji sraka mbesa Jésus wa fema ke akomo be kuin befaji tensa Jésus ya felien wa fema gben ofeli koko ina wa de klamu Alléluia ofeli koko ina wa de ngwan wa to engwan iti otike bae ate e o bae sanu okun Jésus fait bobo imoja ingwan lien o fa sin lien o so fa tori Alléluia ye ikloason koko ina e akaki nyamie ivle anian klofo pamu ngremu o fatake enwule ke yo c'est Jésus wulenga wa suman mai o wumben c'est Jésus il voulait wa suman mai o fengben o le malike kumo sran yo o yo fema sange c'est fa blabo mo unze afengale nu ke o wu banke mo be fa wole sanu obu afe ya kuna ihu keke iwura guase sange violent ke kwen okole afele okun yagwale ogwa pan nsike afen oedan c'est Jésus wuli o wuli koko ina i wulen wasuma o mangle mu ko sanga mombisa o yele ke ongwan o wa fanga mo ananti o ti Jésus wule yi masule kanyan afin o fatake wa fanga mo Jésus wuli manga mo su yele ke srambe sike o wuli beti quelqu'un me comprend o fatake srambe sike yo srankun ofelingwan mani koko ina mu klai wa nyeti yese ikamai o kleke enga mo ewe mo iwan e Jésus wa de e yo mama iwulen imai osuma wafanga imanko su no ko train o we san yese sakpa enwe ure ke oti su se so ti su ngremu minini misimu ani anklofo epamu nkloke amu kura amu buakunda mingwan oyoma Jésus iwulen owungben anze osumapa maikan etime asena ebuakunda efa engwan ure amie sanu Seigneur. O fata manka fe mgben. O fata manke o wule o ye mgben. Ye ngre munga mo e sufa e unwe mantan na eni o e ura salika wure.
Jesus reke ma ekura e hakundan su tike. Jesus reke ma e hakundan isu otike na enwe ke alien amo we nyruwe blen amo we nyruwe na ero apere ngben sange akluke e gramenu lo na esibike sapa awuli koko na srambe klein wanyangwa awuli koko na sata ifwemu banyambeti et si nyamie pli emi Jésus il vient il voulait wa woman gben nglemu ese oke ayaki se ya wen ore na e adie unjuma blen wa juke e yueso na anyan kan vule o ma nya ki o mamo sanu jio nglo e hakundam benu ma enukungun amo enio ya wura sali ka ure enwe ure ke juma e asufa e wura nule ma enyan fanga na eboja sinke Jésus awulio sange awangben awuli koko na menu fwemu banyambeti na banyangwanti ma kan vule nyolie Jésus du manu amen. Akoto Paul parce Corinthiens fwembe ke alie kasingamo Jésus ni akoto mubedi ofali pão ye olali nyamianse ma estranho. E si nyamien pli woma ti pa woma monstran yalie e yodu manda aselike na lie ngumi yo monstran gwon tangende ngamo fionu afite yende sonu kusuwe wike Jésus ofeli iune ofasunzuni pão mo fame yakotomu nglemu pão wo sanu sange Jésus ma edi pão ke iune sa nsre ke surale gwegwele idele paundi ngamo owo iunenu oyo surale ma Jésus du mainu yenkele ma e anwuren kusu onwure ke na alien gben isu dio sange akloke o bien Jésus voulait ma e boendolo ma e boyasi menu kwembe nyru na be sike wa woman gben rablen asu pamie Jésus du mainu amen. Ye ko vieli nyamie sre na wa bonu pama isonzon fwemu e tramakalo ambla ma edili kale ebe vie kwan di na wafa proa na wala nyamianse pastor toto wala nyamianse timoja magwalindi si nyamie elawasi ambojanga nyinani wakandansoi etikpole esauyole aingwe ngamo nyamie 30 pour suma blenga non blebo e fine okachi moai surale kurale timi sauyole
et nous collègues bajale en voulant un moment de m'en fou et là aussi je suis de maïnou amen. La ligne mien c'est na wa sebeke be non nzanga mo okure anu moti moja aingwe ufle onya mien ni srambetra be satenti esike c'est un et wandi e ko clé menu fuembeke moja ngamo o istran wein o gwali alléluia yestranga mo eli son yele Jésus andenga mo enie ula salika re ma wa wenu enye so akwe amen ma engwanu enye so fanga avion ti su ke kan klebe ke Jésus o wulimani be amen. Alléluia. Ma e kwa e siesie una eni nyamie ya ula sali kaule. Ka ban sere nyamie mon bobo un. Nyamie ya mune suli kei. Yele inde ikanle. Yele jasin bole. Blen amo owen iso jumanye iwan e dio. Inu ye iwan e ko e minu titio. Nyamie mani cellule be fanga. Be diliso jumanye. Sange sienien e klokaye ko e nyu o ma blenga mo wen o yo e kra elie e ni nyamie e sugula sali kauleo o bisa o ke yo wafanga mo afwenga no akluka nantin akluke mi vie o e ngben anze o sumapa ma e kra e mien yo na ma e tesu klama Pamien Jésus du maïno. Amen. Man esiesie una kei ban. Enyan service d'ordre betting elenga betting e suna ebla. Amanjwe. Obunu kanganga ofama nibe osebeke amufana mundi bimi une o anyamamwe inga okro anu otimi moja Obunu kanganga ofama nibe osebeke amufana mundi Abunu kanganga famani be osibeke amufana mundi atimi une o anyamamwe mo okro anu atimi moja Jésus bunu kanganga famani be osibeke amufana mundi
Obunu kanganga ofamani be. Osebeke amufana amuti. Otimi une o anyamamwe. Ninga oklo anu otimi moja. Abunu kanganga ofamani be. Osebeke amufana amuti. Abunu kanganga ofamani be. Osebeke amufana amuti. Otimi une o anyamamwe. Wa okro anu otimi moja. Roanga saenwo. Roanga saenwo. Roanga saenwo. Roanga saenwo. Retemuye afatama ke 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 roanga saenwo. Abonu kanganga famani be. Osebeke amufana muti. Jésus bonu kanganga famani be. Osebeke amufana muti. Otimi une o anyamamwe. Ngwa okro anu. Otimi moja. Abunu kanganga Famani be. Osebeke amufana amuti. Obunu kanganga famani be. Osebeke amufana amuti. Otimi une o anyamamwe. Nga okro anu otimi moja. Jésus bunu kanganga ofamani be. Osebeke amufana amuti. Obunu kanganga ofamani be. Osebeke amufana amuti. Otimi une o anyamamwe. Inga okro anu otimi moja. Abunu kanganga famani be. Osebeke amufana amuti. Abunu kanganga famani be. Osebeke amufana amuti. Otimi une o anyamamwe. Wa okro anu otimi moja. Roanga saenwo. Roanga saenwo. Roanga saenwo. Roanga saenwo. Retemuye afatama ke roanga saenwo. Retemuye afatama ke roanga saenwo. Sufemuye afatama ke roanga saenwo. Retemuye afatama ke roanga saenwo. Retemuye afatama ke roanga saenwo. Retemuye afatama ke roanga saenwo. Sufemuye afatama ke roanga saenwo. Retemuye afatama ke roanga saenwo. Sufemuye afatama ke roanga saenwo. Retemuye afatama ke roanga saenwo.
wakanda sulo mi tie Jésus ulio Jésus uli wakanda sue Jésus uli wakanda sulo mi tie Jésus ulio Jésus uli wakanda sue famille Jésus uli wakanda sulo mi tie Jésus ulio Jésus uli wakanda sue Jésus uli wakanda sulo mi tie Jésus ulio Imoja Antolié Jésus moja Antolié oh famille Jésus moja Antolié Imoja Antolié Jésus moja Antolié famille Jésus moja Antolié moja Antolié Jésus moja Antolié oh famille Jésus moja Antolié Imoja Antolié Jésus moja Antolié famille Jésus moja Antolié Afẹ́ la mutilele sọ ẹgbẹ́ o ọ̀ẹ́bíyá yìnyín gbàngà mu ni amutilele Jésus wọ́n ẹgbẹ́ oyo ọ̀ẹ́bíyá. Afẹ́ la mutilele sọ ẹgbẹ́ o ọ̀ẹ́bíyá yìnyín gbàngà mu ni amutilele Jésus wọ́n ẹgbẹ́ o ọ̀ẹ́bíyá. Afẹ́ gbàngà la mutilele sọ ẹgbẹ́ o ọ̀ẹ́bíyá. Mais beaucoup au vieux que mes femmes blantio, Jésus moi et ben yo, ya. Afẹ́ la mutilele, oye gbe o, oye biya. Gbẹ̀ngà mu ni amutilele, Jésus oye gbe o, oye biya. Afẹ́ la mutilele, soye gbe o, oye biya. Yene gbẹ̀ngà mu ni amutilele, Jésus moi et ben yo, ya. La mutilele, oye gbe o, oye biya. Gbẹ̀ngà mu ni amutilele, oye gbe o, oye biya. Ma ikra ijaso. Et si anangama nyamie kure, il a oase Jésus du maïno, sakpa, et croit que emi iwulen owungben. Oti sou que iwulen osu madan. Owuli koko ina menu fwemba nyambeti. Owuli koko ina wa de sramu. E kloke ande chen e wra penso ye etanda e jaso ke ngamo ofata ke ikan ma ikan famille Jésus du maïno. E kla nga ewan e kloke eyo oklusa. Nsike fangan yo ni ale tio. Iti nsreke awra enu fangan famille Jésus du maïno. Jasin bolem boboy obobo asike nango alikyo. Iti man ke akoin asema kotombe ke be jaso na be ko bo jasin aselibe ke be tran na be minde fonvo fwe. Be minde wawe sain mo ohama be timikun. Timi sonye man be klakaki o jasin bofwe. Timi son tieman beli o janu granfwe, c'est comme ça. Et sreke o wawen o ukai. Quand a fangan nyalen ma o wawen o drae sous Jésus du maïno. Quand a nyanzwen wole ma o wawen o drae sous Jésus du maïno. Quand a sren wole ma o wawen o drae sous Jésus du maïno. Yeso ma asonu moins. Et quoi eboyekun na jumanga mo otio amule su jumang e adili na mo eke eli ke pangban o sangenga mo ti kingi onyro kwen ya kilifwene so ebo ma eyo asonu nga mo bojasin mo odiguma ipa kwenyro famille Jésus du maïno amen ma ebonde la mianse amen. Oma e afa e kelemu. Onga mo ndenga ma tili o mo fanga. Akloke atwokunu na ayo nyamie iguma afwe. Akloke afwe na ma Jésus wulen o wungben pa o kelembla.
nyamera musu Jésus du maïno. Andeti anglo imone ken klikli. Tranviemu sous la file nous kebe jibe kelen be sunzule yele ke nyamera anglo mwanso. Ma rasu klama mamu Jésus du maïno. Ma oyo mamu jumai oipa. Ma amwa tain owenyru. Wafanga masi si angulenke aklo nyamie ukaso ma oyo ma oune wasamiam ningemu beyepa kuzube mo Jésus du maïno. Alléluia. Mi jole kasien ye ya juwe. Anumansi eselike ofadake etu eklun efaisanu ninge soin juma ibo. Plenwa juke po bwe de wa etike asonunyo. Nganya miwa wemfa wula sanu ke idi afwe nyowe. E atike asonu kun jesko okun etike kun songon likalie no. Oma jumai iwa fa dilen osoni ole benga be srenya mie. Ole benga be ko okun ole benga be soin jumai bo neo. Alléluia. Oma jumai bo soin ankusu mi sunzule yele ke ekula ngamo yewae moy ni nyamie ya wala sali ka wule ma ekula eyo sange nakoti miao sange se ekula eyo tikpa. Alléluia. Ke kanga Corinthiens nyon so ndetre nglo iman so iwon ngamo nyamie fasie srankun ya nwren so nyoma yo fa d'accord ma. Alléluia. Alléluia. Nyamie juma idi wai ilie ngura ifanga nama ebuili ki mgben ekla yoli ki pangba ma ibobo enwo sange jasin bole ibo son afwe o ngama ason nyamie juma ibo osaka mgben. Alléluia. Amen. Ama mi atima na ndila lo kanklamu anuma si mo eko yam sokro ken coin nyame wa wensen ken jikele me bien kele ike ngaza kusuma o klike ngankole mininge mbe pa avin su konko e mi fruwa me ate na visu ke be tellement be ato kele so yi asu ya kekle me wa kla nyale nselike nyo ngoli mbali ken juwa fui moneke nyamien bobo ngamo iwan famei ibo oburunyo o fablelimi o kun kenya ni fruamo ngama nyenu oti ibwe kun o kale ke mbu akuna nwiwle ke se nyamien so ka melike na sisiobo ijuman diwali enu na sisiobo. Alléluia. Amen. Ye samuni ansu ken kamikele mbendei non sa ke mani nyamie sai o mani misa na jualo donc asu mi okunjuen yele ke ma afi Jésus wa du moi wa mami oti ake oti kingi milika ke minde na nyamie elike mami na ma ken ekun. Est-ce que quelqu'un me comprend? Stran viemu sapa be dilalo ke mani nyamie ko to kun bru o mani mi ko to kun ya sangeni na jualo. Donc, à Sungo Miami, il y a malais. Quelqu'un me comprend? Il tient qu'en clamounio. En toi, mon clouama, il y a un gango Miami San. Tranvier tout paquet, tout foin. N'est violé. Tranviolé, il wine, concours à moïlon, onye. N'est violé. O manama et à un okosi ka sungumi, otietio et penyamie indeyun. Ni ngansi yele ke nyamie okluke melike. Alléluia. O mandengle mu ekluke fa esanu like fa manyamie. Mura mufanga ka mukura mu yovie. Enveloppe ngamo ya ken ogbogbo kotokun ya. Okun ngosusu oti kotokun blenu. Ngosusu oti kotokun blanc. Ngosusu ti kotokun blue. Okun après kotokun nu. Okun kotokun nyon. Kotokun kunianu. Eka koto kunyo anglo umwanganu kele nga moyeji moyefa ko tike asonu so mwebe ole nga ifa ko bojasi mwebe ole. Alléluia. Alléluia. Amen. Oma
envoyez les enveloppes. Kotokun ya enveloppe beti blue. Mbobo man fakun. Kele ngamo njili mo njina ebo Juma ibo yele million kun. Non, million enveloppe ni ale, mais Michel lentien million kun. Oma amu kura ngamba muwa. Mo nyamye Juma olo amu. Wa klama Kotokun ya anglo nganu. Ama musasu ma mamu enveloppe. Nansi siambo ame ndende wo. Une enveloppe 100 000. Il y a une main derrière là-bas. Vous deux, vous partez pas. Ah, il n'y a personne? Quel est un EJB va prendre soin c'est la mouké grani néo. Am si ok. Ok. O mana kale ou flé zo pay maman. O tige e a grand kun nga yesu ji fa ko bojasi. Maître amien. En kam tia c'est maître amien. E si nya mien prim fa o vle ngulo sanu. Ngamo oti suke yo. Mo sran ko yo o ko swan jumambo. Mfa o vle ngulo sanu. Diki ngamo sran fama o moti pain o bobo ya fameo. Nsre ke amay sous la filet. Ke sapa. Se o bobo fa ngure ya afa kula ya ngure nsuke yoli ke maon ayo. Mfa o vle nya ke o sanu rabesu. Yo may kula e dia kunjeli kawe. Famille Jésus du manginu. Amen. Nsre ko mu 100 000. Enveloppe petit bleu. C'est bon? Et ouais, nous. Ok. Et adieu à Blenou. C'est après, à mon que on va la faire Kotokun yain, la fao. Bon, sans bien les femmes, moi ticket les ni donc à sous, n'ingé qu'un asa mo cribe yale, be crois que nzranu be wike be manya mielike. Anya kiu. Nyamien de nobo a kotombe nyunu esram nzranu be fa be n'ingé ngabe ya tembe fa kosi esram be jaso. O mana un tulende kamu yesom bobo o kanvu nyamien vie antili. Voilà, sans vie mo cribe yale, non klamu yale. Be so. Kotokun Blenou. Anglonga nous lieu. Il y a une main là-bas. Amba Moussassou m'en va blâmer. Voilà. Restez à votre place, vous levez la main, on ne va pas blâmer. On peut avoir plus de personnes pour la distribution. Kotokun Blenou. Anglonganu, mon engabe palomu niamuji. On a l'air inyansuji, on a l'air inyansuji. Anumon sin jole nienjili nien. Hein? Maman génie, il tient à un avant sous canienne. Voilà. Qu'est-ce que vous avez au compte pas? Appelez-nous. C'est bon? Il est au fond là-bas, nia. C'est comme ça où il est ça. Ok, on vient à appelez-nous, c'est bon. À Blaon. Kotokun Blaon. Anglonganu, anga façon nyamie du maïbo. Kotokun Blaon, ama Moussassou m'en fa Blaon. Il y a une main là-bas.
Kotokon blanc. Nganya mewa wemfasio akunda no na si won klo wa wa anwe. Boko ina di la lon clamanti bobo wuka. Alléluia. Est-ce que la régie, vous avez la dernière image, non? Vous êtes prêts? Comment Voilà, Jesco. Vraiment, nous prions Dieu pour qu'on puisse avoir aussi le temps. Voilà, c'est pour une église qui a été abandonnée depuis des années. Donc, on est en train de voir. Vraiment, voici une temple qui est là, qu'on vient de voir à la Jesco. Vraiment, nous prions Dieu pour qu'on puisse avoir aussi le temple. Voilà, c'est pour une église qui a été abandonnée depuis des années. Donc, on est en train de voir. Vraiment, voici un temple qui est là, qu'on vient de voir à la Jesco. Vraiment, nous prions Dieu pour qu'on puisse avoir aussi le temple. Voilà, c'est pour une église qui a été abandonnée depuis des années. Merci beaucoup. On est en à 20. train de voir. Vous pouvez, vous qui êtes déjà passé là, déposez vos enveloppes et puis prenez les nouvelles catégories pour être plusieurs à distribuer. Parce que plus, vous allez être nombreux. Kotokumblu, Amamoussa Suna Vefablamu. Anglunga efa soin juma ibo oma c'est ande afamai na fisuke moninga mo beba lomu afa Kotokumblu anglunga no. Il y a une main là-bas, hein. Kotokumblu. Kotokumblu, c'est bon. Kotokunu. Il y a bien vu si bien peu combat avec la J. Kana kwa loin, on a mangé quel est lien avec la J. Et là et ça. Kotokumblu et Kotokunu. Kotokunu. On a mangé en dé avec la J. Kotokunu, Cassien, il est à mon boba, moi bas, moi fa à Vinciga, moi à son camp. C'est une femme, moi, au fable dans. Comment, bien à mobile,
Voilà. Distribuez ça entre vous, les 2000 là, pour que les gens viennent de partout. Kodokun non avie. Ok. Kodokun nyon. Mettez-vous, placez-vous pour que les gens puissent prendre. Ma anglo moi nous. Bon, faveur nyami ejumanu vie. Oma Kodokun nyon. Ambla. Mettez partout. Il faut, voilà.
Alléluia. Ma quand vous voulez nyonya mielie. Ngamoti sou mo e yo nyamenya quand vous voulez nyo. Alléluia. Amen. Anuma sincere amu ke ekpengbemu. Benoît tolier ke e fa esan tilike soin qui symbolembo pour boire de à sonu en novembre anglo nous et il est 3 millions. Amen. Et pengbem belie ke Benoît tolier et j'ai 3 millions. Mi ancien ye soit yo e boyelie c'est à 3 millions. Et croyez vous. Oui. Qu'est-ce que Benoît tolier j'ai 3 millions et mon bekebe ko bogasin. Et moi elie moi ko bogasin. A imagine ya tiennoa o. Nous sommes que mon traceau. Avec son cancer et quoi on va tirer les leçons. Ou bien, mais c'est ça qui est la vérité. Et Bobo Eli est Jésus, moi et tout est yo. Amen. Anglo moi nous, moi n'engo ballon et yo et à son nom saint, ya soit mon doc, clicli, blamon, ignon soit qu'on banflemon. Et moi à quoi soit on croit be black et Fabien enveloppe lié. Afin on va et tout est clon. Et yo nga eko yo na eko bo nyamien ijasin afwenga nu ban eso e ya ufwe menu ya mubori bale ya mubori bale manyamira muso ya mubori bale. Alléluia. Et à vous fouet mon bé soni. Be croire avec le kebeni eka. Alléluia. Sangue et à vous fouet pas qu'on est affien. Moi il est bon. C'est moi au cas avant que moi oi affermé. Sangue glace quoi car. Néo. Que au vous fouet au tio strang pas tu fais comment? À le coca. Moi, je suis pasteur au bed, on y joue nous. Alléluia. Et yo moni balai. Bon, et yo be moni balai. Moi, je suis en Kwasi Aou Bénédicte of Yam Sokro. Bénédicte est là. Ah, ok. Et so Yao Amwe Rose, Ofin Kona Kokorekro. Et so Brou Adjoa Sabine, Ofin Yam Sokro. Brou Adjoa Sabine. Yao Aya Ange Christelle Ofimboake. Ange Christelle Ofimboake. Ok, yo balé. Kona Amena Lydie Ofin Didievi. Kofi Kwame Rémi Ofin Daloa. Maï Sobe Kloa Benou. Alléluia. Moni balé, manya mira musu, nyami soin yowe,
Invle nyo le kusu. Ekura eti nu mamu. Ora esanu kungun juma. Amulie ngo wa musanu namu fubwe ule asio. Ka mo ba afan ma ekura etu na edejuma so Jésus du maïno. Ye jasingamo afan yele ke sa sugu e afien. Nzo sa osugu wa. Ça vient me dans télécharger ma mise à jour. Oh, comment est bizarre. Nyamia wa we ye osu plan ya sonu nyo. Nzo sa osu juwa. Ye osu plan ya sonu nyo. Amen. Amen. Oma anya kia munu na nyamia wa we okplan mukusu. Oyua muke obuesa na ofamu fa soin elienga yesu yombo. Manyamia invlenja sona esrenya miekasien. Anfa le mo twen sre ma nyamie I knusa jumanga mo yesu yoy amulienga mo o no amunwure. Et si ananga ma nyamie pli ma kanvule oyolie. Se yesu o tisu. Ye o amune sulike mo yele jasin bolen se yonkusu o yo fe. Onden se ke stran kunko kweten akunjuenga mo o nyamie sulon. Otra se fue a blanglon inglon mo ilie bo te kokole nian besanu. Nglemui ngamo akan kreye nyole. Ekusuma ekluke fe so ajale. Soin au mambebo. Olema juma kumo bedi mo sika urano. Ye se ofaraka yon kuso ofinye bobo. Et nous kungun et sanu ye asin. Ye aswan juma so ibo. O manya ki o mamu sanu. Ma be amwen o esie siwa. Ye mambe lafio so. Nsreke Ajale ngama afasi nyunu obobo ayuma ibo gwagwa klama Jésus du maïno. Plenga oti sakpa yuma idile sanga ikloke edikpa trala. Feso akwe mai. Nama sasim bubue. Nama srekwe. Nama sula filen o kyonse. Sanga man singamo owawe o masrain. Elien o Dieu o wenyuna o d'entrala en Jésus du maïno. Nyaki omvle o sanu. Rale mo kwenga sumabe. Lika kula ngamo be koi ma o sain o katabeso. Yo ma eura kwensuke se ikisa o sanso. O sali mpoma o. Oli esranga o lafi o suo inyi guase. Nyanzo enkume. O ma sura le soin. O yo ma ediala ge. Et dia ungwe don asu oni lele mo obale ken ojo famille Jésus du manou. Amen.